Imana ishimwe. Ongeye ishima bwanyu mwese muri aha. Imana ihabwa icyubahiro. Wese uraha ni mwiza muri twebwe kandi turamunganya n'abandi tukamutekereza neza. Imubyigana mu mitima yacu. Mwami Imana abishimirwa cyane kandi no kutwakira tubahaye ikaze. Imana bagirire neza. Umuvandimwe uducumbikiye birori mwarakoze. Imana ibahumurisha. Dusome ijambo usanga mu butumwa bwiza bwa Luka 15 turahera ku 17. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 15 uhere ku murongo wa 17. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nje inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, bakambe umugaragu wawe. Arahaguruka aja kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwanya aramubwira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba mwenda uruta iyindi, mumwambike n'imbeta ku rutoki n'ingweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushe mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu aramubaza ati, ibyabaye ibyo ari byo? Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushe kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira. Nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanje. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushe. Nawe aramubwira ati, mwana wanje, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none araza, yari yarazimiye none dore arabonetse. Amena. Ijambo ryawe rigira imbaraga mwami, itangaza bikoreke n'ibimenyetso, uganirize bose, ubangamira imigambi mibi, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen.
twongera tubasabe kuba hafi mu mitima kugira ngo kuba kwacaha kutugirire umumaro twese abaje. Imana ibahumugisha. Yesu aganira amagambo ashingiye uburyo yabonaga abantu, Bibiliya ivuga ngo hari aho yagiye muri Pasika y'Abayuda bamuha akanya ngo nagira icyo avuze, ngo aba nk'uvugaho buke, abari aho ngo baranezerwa cyane ko Yesu ngo ntiyabemera. Aho ni muri Luka igice cya 2, ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo yarazi neza ibibarimo. Banezerewe ariko wapi? Shingiye kuvuga ko iyo wapi uyikuye uhabona n'igisenge kirenda kuguruka. Iyo wapi uyikuye? Shati zarobye abantu ko baravuga ngo ngana bahete, none wowe ngo wapi? Zudobye ibintu mu gitaramo. Bibiliya iravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo yarazi neza ibibarimo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hano bavuye i Goma, ntwabona pi esaranga mutima uzumbwira ngo Yesu yogaruka inanga sinza amaparuwasi menshi yo mwakira, bakavuga ngo yaje niwe muvuga butumwa. Ndabona ko ari hamwe atomwakira ngo abwirize iwabo, kuko uburyo bwiwe bwo kubwiriza nuko yari ameze bwari bugoye cyane. Bwari no utawemera ko abantu banezerewe uzawumva ibyuzo. Bwana asifiwe. Ngo Yesu ntiyaza bikozwa kabisa. Ukeye ngo baratera baranezerwa. Haba ibintu bikomeye cyane, abantu barafashwa, abantu barubakwa, abantu baranezerwa, abantu barashayaya, abantu baratamba, abantu bagubwa neza. Ntacyasigaye kabisa, byose babikura inyuma bararangiza. Ngo rangize arahaguruka. Bwana asifiwe. Ariko ndagira ngo mwumvaka icyo gihe barimo bavuga ngo kuva twabaho. Ibintu bibaye, ibitangaza bikorekeye aha, umunezero tugize muri uyu mugoroba. Ngaho
Yesu burya bwose yazanyuzamo abantu amaso ngo yitegereze umukutana asanga abantu ko barabara nk'ibihumbi nk'abingahe we ngo abona abantu babiri gusa. Yesu uzubona gute kwatiriye n'izindi ntebe abantu bamwe babuza aho bakwirwa we wabonye bangahe? Ntawo gatatu wari uri mu mukutano wose harimo abantu babiri gusa. Yesu nawe tuzuzana Bwana asifiwe. Hashimwe Yesu. Haleluya. Ariko banza urangiziri abayuda bagiraga abadamu bakicara ukwabo abagabo ukwabo. Nkureba hano urabona iyo bika biruterera amaso bantu barangana gute Yesu batarengaho wa gatatu niba babiri gusa nibo baramukutana. Warangiza arababwira duhite turangiza tureke gutinda. Arababwira ngo habayeho umugabo ngo yari afite abana babiri b'abahungu. Uwo mugabo uko abantu bakagira ngo none bamwe ngo uwo mugabo yabayeho batarabaho, abandi bakagira ngo ni nko wari utuye muri Bangladesh. Naho uko nta mugabo wigeze ubaho. Uko karababwira Bwana asifiwe ngo habayeho Imana yibwira ko yari ifite abakristo benshi. Bwana uko karababwira ngo Imana ni imwe ngo mu rusengero rwayo harimo abantu babiri gusa. Uko nta wa gatatu avuze kandi nta n'uwahandi avuze. Aravuze ngo habayeho Imana imwe noneho ikagira abahungu babiri, nabo bombi gusa bari muri literaniro ryose nta wa gatatu ba. Abandi bakagira ngo ni umuntu wabaga nk'imatana warutuye mu bushora kuko iwe gasozi utarabyaye wabuze ibyara ngo agira abahungu babiri yamarangiriza aho ngaho. Naho atangiye kubabwira amakuru yo mu mitima yabo ahereye ku kintu yarashushanije kugira ngo ibyavuzwe bisohore, ngo azababwira mu migani ngo babirebe ntibabibone, ngo batege amatwi ntibabyumve, ngo kuko amatwi yabo yabaye ibihuri n'imitima yabo yabaye ibinure. Bwana sifi. Ese turi kumwe ba? Turi kumwe. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Aravuga rero ngo habayeho umugabo ngo akagira abana babiri. Umutoya ngo araza asanga se, ngo aramubwira ngo data umugabane w'ibintu byanje nigendere. Se ngo amuha umugabane wiwe umunani we, ngo hashize iminsi mikeya wa mwana ngo ahera ko acaho n'ibye ararongora aragenda. Iyo yakageraga ngo atangira kurya bya bintu abyaya kubitagira umumaro arabirangiza. Ngo mare kubirangiza ngo atera inzara itarigeze kubaho, ngo ashaka icyarya arabura, ngo ajya gusaba akazi ku mukire wo muri icyo gihugu, ngo amuhereza akazi ko kugaburira ingurube, kuragira ingurube. Mungu arakongoboka no kumukikira abo muturanyi w'ingurube. Bibiliya iravuga
ngo yahoraga yifuza ibyizo ngurube zirya ariko ngo ntiyagire wo bimuhaho arahebura. Haleluya! Ngo yahoraga atekereza ngo icomba Imana igakora igitangaza, Imana igasatura ijuru. Ubwo amahirwe nkabona ibiryo ingurube zazirya byibura nkarya duke, umva ko ndamira umutima wanje. Bibiliya yavuze ngo yarabyifuje ariko ntabyo yigeze abona. Haleluya! Umunsi umwe ngo yari yicaye, Bibiliya yavuze ngo yisubiyeho yicaye nta kwagisi, atitereye icuya kitaje, atuje nta kwagize nta geste, ngo yisubira ho mu mutima. Guhinduka abakristo, guhinduka ni urugendo rw'aha umuntu agahinduka wese uko yakabaye, agahindura icyerekezo. Hari icyo bita mu mvugo z'amahanga sinjya nkunda kuzivuga, reka mbireke, nihinduka ryo ku rwego, transformation irenze iyo Imana ishaka ko duhinduka. Bajya batanga urugero nka kurya ikinyabwoba kiza gikura kigahinduka kinyugunyugu, kikamera amababa, kikarenga kunyura munsi y'ibyatsi, kikaguruka hejuru y'ibiti. Haleluya! Uburyo bwo guhinduka kw'abakristo ni ukuva ku kintu tukabiki, ni ukuva ku rwego tukajya ku rundi. Niyo Bibiliya ivuga ngo bazambikwa amababa, ngo bazatumbagira mu kirere, ngo bazagenda ntibazananirwa, bazirukanka ntibazacogora. Bakristo, guhinduka su guhinduka muri marché sur place. Umuntu wenyine aja yinira akareba nihe nabaga nihe ngeze. Kubwa Kristo, niki Kristo yandekesheje nikangejejeho. Haleluya! Niki Kristo yandekesheje kubwo niki napfuyeho ngo mbe muzima mu bindi kubwo wapfiriye. Bibiliya iravuga ngo yapfiriye bose, ngo abariho boye gukomeza kubaho kubwabo, ngo babeho kubwo wabapfiriye akanabazukira. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Kubaho kubwo wadupfiriye akatuzukira. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. No kuvuga ngo mbere narino ngi. Haleluya! Ngongera yo mpura na Yesu ndahindukira wese. Dawidi yaravuze ngo Mana ngukebukishe amaso yanje ngo ye kurora kubitagira umumaro. Guhindukira nukuza we, nukugira icyerekezo wese. Abantu barahindutse, bari bagiye, bamwe barahengama, abandi bagira gutya, abandi sizi. Uyu mwana w'ikiraro ngo yisubiyemo, ngo aratekereza, aravuga ngo mu rugo rwa data hari abagaragu benshi, bararya bagasigaza,
none naje inzara inikia ngo nasubira kwa data. Haleluya! Nosubira kwa data kamubwira ngo data nacumuye kuye mu ijuru no mu maso yawe, none ntibinkwiriye kwita umwana wawe paka bumwe mu bagaragu bawe, paka bumwe mu bagaragu. Ngo aherako arahaguruka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngo yerekera iwabo. Bibiliya avuga ngo agitunguka iriya ngo Isi aramubona aramubabarira. Baba yake alimuona akamuhurumia. Nuko byari birangiye. Haleluya! Taravuga ngo papa uwereye kunka ya mbere mbabarira. Taravuga ngo ureke mbumugarago ise ngo amurangiza kure ngo aramubabarira. Haleluya! Haleluya! Ngo araza ngo yegereye imuhira. Bibiliya yavuze ngo sarahaguruka ngo aramuhobera. Haleluya! Haleluya! Ngo aravuga ngo urakaza mwana wanje. Mwana ngo atangira kubwira se ngo ntibinkwiriye kwitwa umugaragu wawe, umwana wawe. Reka kuramo pakazi papa. Mu yandi magambo ni wowe uzi guhaka neza kuruta uwarumpatse. None ibyo kwitwa umwana ntabihari. Nemerera basi mbumwe muri aba bagaragu. Ise Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aramumbira musana. Haleluya! Ngo aramutunganya. Yamujana uko abagaragu. Ngo aramutambutsa umwana ntamenye nawe bibaye. Ngo araruhara mwinjiza. Ngo aruhamugeza amutambutsa no kwase. Ngo amugeza ahantu hicubahiro, aho baza bakorera amafete arenza yandi yo. Haleluya! Haleluya! Amugeza aharengeye ahandi hose haba. Ngo arangize se ahamagara abagaragu arababwira ngo nimugende mugure umwenda uhenze cyane ngo muwumwambike. Haleluya! Haleluya! Iryo jambo rivuga ngo umwenda urenze cyane bisobanuye biravuga. Bwana asifiwe. Byari bivuze ngo niyamburwe ubushwambagara, umwenda w'ibizinga wanduye. Haleluya! Yambe ku mwenda w'umutima uboneye uwazahagararana muri cya gitondo Yesu nagaruka. Muri ibyo yaravuze ngo none mwamuntunganye n'ururimi rwaje urwese ngo nanje nzobireyo umpa umwenda w'umutima ukwiriye muri cya gitondo. Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Ya Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe 19 ngo bazareba imyambaro y'umugeni ngo ariyo mirimo yo gukiranuka kore. Haleluya! Gukiranuka kwa muntu kuranduye kutanya ibizinga. Ariko Kristo ngo azeza itorero rye aryeze mu maraso ngo narangiza aryishire ngo ariryera ritagira umugayo, ritagira inenge, ritagira umukanyari, limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya! Ki Rose Feleba. Bibiliya iravuga ngo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. Umuntu wa kera ni wa wundi wagomeraga Imana. Pawulo yaravuze ngo igihe cyashize cyari gihagije ngo gukora ibyo abapagani bakora. Kima. Konguwe neza ba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Igihe cyashize
ngo cyari gihagije nta kantu kasigaye ngo dukore imirimo y'abapagani. Haleluya! Kwiba, kubesha, urugambo, ubusambanyi igihe cyashize cyajanye na Biblia iravuga ngo nukorere umuntu wese yari muri Kristo Yesu cyari mwigisha. Haleluya! Uyu wa mwana we Bwana sifiwe, mumwambe kumwenda mwiza urenze uhebuje. Ngo bazana umwe. Haleluya! Isana babwira ngo mushake n'impeta nziza ngo muyimwambike ku rutoki. Niki byari bivuze. Bwana sifiwe. Samura gwa ubwami bwase Yonatani ngo yakuze Dawudi nkuko yikunda, ngo yikura impeta y'umwana w'umwami. Mu yandi magambo Sawuli yo yitwa na gripe na malaria bagasanga yapfuye. Uko no kuvuga ngo Yonatani yari yimitse rwarara, yari uko yari yimitse rwarara. Samura gwa ubwami bamwambika gurupeta ni nato cyari kidodo. Ni nayo yari kashe, niyo yari kashe igihugu. Sawuli ngo akavuga ati ndawuza amakuru no tabara sintabaruke, no ryama sinjuke, no hura nisanga none parmezire ngwina hano muhungu wanje Yonatani ngo atumira Rwanda rw'Abisiraheli. Haleluya! Haleluya! Ngo akura mu impeta y'umwana ngo yambika Yonatani. Aramubwira ngo kuvano mbaye mpari. Haleluya! No ingoma ni yawe iteka endi ingoma ni yawe. Ese duweze sicyubahiro. Haleluya! Umurimbyi yaravuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga. Biblia iravuga Bwana sifiwe. Ngoma imaze kubona ko turabo kwizera ngo yagize ngo yaduhaye umurimo wayo. Yohana aravuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, tituri ibibya hafi ngo turangize twambikwa impeta. Yo ubundu wo mu bushobwe Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Biblia iravuga ngo turabaragwa ndetse si hano ngo turabaraganwa na tura ngo bamwambika impeta. Bwana sifiwe. Isengo aravuga ngo ni mumena amaraso, mumena amaraso ikimasa gifu. Biblia iravuga Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo pasipo kumwangika damu hakuna ondoleo la dhambi. Haleluya! Nukuvuga ngo wana we sinkuza na kibandi, sinkuza na izu barifa nubahirize kwera kwanje amaraso atamenetse. Inka nibagwe itarwaye umusonga ntarusiri ni muhitema. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ko byandikuze ngo wa mwana winjira mu rugo rwa shobuja uraga ubwami bwagutunganirijwe. Injira mu rugo rwa sura ubwami bwagutunganirijwe. Haleluya! Turangiza nigitangaza toro ry'Imana. Uyu mwana ngo yakoze ibyaha bitatu gira dusenga Imana. Cya mbere ngo yakoze ngo yasabye umugabane mu rugo rwa Sagihari. Uko byari bivuze ngo yishe. Mu yandi magambo papa waratuye kugeza ubu bihari ndupfe ngo tugabure. Ngo agabanisha ibiza bigabanwa abantu bapfushije umubyeyi. Ngo we mu yandi magambo yararuye ko sapfa
none twanje hano ngo yakoze icyaha umubyeyi yakoze icyaha cyo kwica se agabura ibiza bigabura apfushije umubyeyi we avyaka se ntaharwaye icyaha cya kabiri yakoze Bwana sifiwe Bwana sifiwe ese turi kumwe namwe cyane ngo yanze kuba mu rugo ahategekwa ngo ashima kuba ikigenge ngo aje kure y'ubutware bwa se mu yandi magambo aje muri lese ya terrible liberté ngo ahunga itegeko ryo mu rugo ngo aje kubikira arashamba n'ikigenge isi hariho ariko mana yaje hariho abike Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani ngo ahugurishirwa kutari ngo abantu bigira ibyige ni ukuvuga ngo nibyo ntategeko Dawudi yaravuze ngo kwitondera amategeko yawe ma ngo kwambereye ngo kandi utarapana ngo nari ndaritondera haleluya ngo amategeko yawe ngo niyo nza nibwira ku manywa na nijoro ya Imana ngo nawe nagira utakana uzakora cyose bavandi hariho abantu bigurukije itegeko ryo mu rugo babivyige banywa meza n'abanyabinyoma bakaririmba n'abanyarugambo bakavuga barashamburiya bagatera bararoga bagatanga meza bahunze itegeko haleluya Bibiri navuga Bwana sifiwe ijambo ryawe Mana ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye sinza ngenda ritavuze ritambuka ngo niryo rizari mu intambwe z'ibirenge umwuka w'ubulepere waje mw'itorero abantu bakananira biravuga mu gitabo cy'Abaefeso ngo umwuka w'Imana ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batumva we haleluya ngo azogeza ryari we ngo kuruhanya n'abantu batumva dezandam ngo azogeza ryari umuntu wari mukatira kwa musobanuzi ngo yaravuze ngo yazitiwe n'ibintu 8 ngo yaramaze ngo asuruta wa mugabo we ngo aramubwira ngo nduko ntarindi imbere aramaze ngo sembere wari umeze gute aravuga ngo mbere ngo ndibwiraga ko ndi uw'Imana n'abambonaga bose ngo bahamyaga ko nageze ku musaraba ngo ariko cyari kinyuma ngo arangiza aramaze ngo se mu byakugize gutyo nibi ngo aramubwira ngo ni ibintu 8 haleluya ngo ni ibintu 8 ngo byashize muri aka gafite aravuga ngo naho isi yose yokorana ngo tuyonkura naho isi yose ibisozi kabiranda ese bavandi mwari muzi ko hari abantu bagera bikanga muzamubwira ngo baje kuzimu bazabagenda batazi ko bazabiba bazabagenda batazi ko kwiba ari kubesha uzubwira ngo bazabagenda batazi ko bazabazwa ariko haraho bagera bakisingiriza imbago za Satani yaravuze ngo cyambere ngo nakerensha amaraso y'umwana w'intama w'Imana gukerensa ni ikinyarwanda naho mu kivugo kindi narakaburanije nakoze change nukuvuga ngo naguranya amaraso y'umwana y'Imana yambaye mu nagurana ibinezeza by'akanda gatoya mwa primus ne ndasambana mbikaba n'amaraso Mwanta ura yaravuze 12 15 ngo kandi muri mwe ntiyakabe
ngusambana cyangwa ukerensa iby'Imana ngo nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura ngo ugurane ibishimbo by'imitura nguhereze Israheli nzibagirane nguhereze ubugabe banetanya ubasoba bawe jewe nzibagirane mwisi ariko mbibyo bishimbo umugisha wose uzova mu kanwa ka data uzowujana bivyo bishimbo nzibagirane zoshika aravuga ngo muri mwe akabe usambana cyangwa ukerensa iby'Imana Esawu ngo waguranye umurage w'umwana w'imfura bavanye muzi ibyo tuzakubana muzi ubwami muzi amahoro tubiki muzi umunezero tubiki muzi indirimbo zidutegereje haleluya muzi ijuru tugurana kuzimu muzi icyubahiro tugurana igisuzuguriro aravuga ngo icya kabiri ngo nahemuye umwuka wera ngo aragenda ngo ntajwi ngo rindega mu mutima ncumva ngo umwuka wera yaje imitima yabaye akahebwe ngo niba ntacyo imitima yacu haleluya bidutsina urubanza ngo turatinda kuzibera amasenga ngo niba ntacyo imitima yacu ducira ku rubanza niba ntacyo imitima yacu ducira ku rubanza niba ntacyo imitima yacu ducira ku rubanza ngo aragenda sinkimugira ngo ijwi rimpana ijwi rintota ijwi ngo ntaryo nkigira mu yandi magambo haleluya andowe nicyo gihe umuntu azanywa ibinini byo kwica abana mu mubiri muzi bya binini byo kwica abana ni acide yakozwe ku rwego rwo hejuru y'ubupfumu buhawe umugisha n'abazungu ngo bice imbuto kandi twese twari imbuto ize yamitegamo imbuto ivuye mu mugabo ikamihotorera ku ijosi umwana agapfa ukwezi undi wa kabiri yaje kuza yamiti gahotora warangiza ngo nibashire mu diskete we ngo tuzoja mu ijuru kubana n'abariyo nyabibone yaravuze ngo yageze mu ijuru ngo abona ahantu hari impinja ngo zitaza zibyinana n'abandi zuzuye agahinda ngo zari zunamye musomu bazi simubeshe aravuga ngo zari zipfirise ngo ikintu mu ntoki ngo arabaza ngo sizi impinja zoniki ngo baramubwira ngo abana bapfuye bishwe ngo bapfunyitse ibyo babicishije ngo bategereje ababishe ngo bahereze icyo babicishije ngo bone guhimbaza Imana abana bafite inshinge bicishijwe bafite ibinini bya vermox bicishijwe bategereje ba nyirabyo ngo basingirize ngo basubire mu gitaramo cyabera bahimbaze data turi kumwe ba umugabo ngo yaravuze ngo abantu bazaba bananirwa kwizera ko bazobona ifu bagaburira abantu ngo bashobora kwizera bate ko umuzuko uzaba wabapfu niba umuntu atizera ko yobona icyo agaburira abana ibiryo biri mu kujinga mu masoko areba n'amaso ngo yakwizera ko umuzuko wabapfuye uzoba kandi atarawubona n'amaso tuzamure haleluya tuzamure ikiganza duha Imana ishubahiro haleluya uyu mwana ngo yahuza amategeko yavuye mu rugo ngo abone uko akora ibyo yumva n'ibyo ashaka ngo abicire igenge Bibiliya yavuga ngo turi abacu ngo twitegeke ngo kuko muzi ko mwacunguzwe ibitangirika nk'ifeza n'izahabu mwacunguzwa amaraso y'igiciro weze si cyubahiro ba mwacunguzwa amaraso y'igiciro mwacunguzwa amaraso sayihene sayibitungwa
n'ay'umwana w'intama w'Imana. Mwana w'Imana. Haleluya! Umuririmbyi yaravuze ngo nari nzibiye k'intama ngo Yesu arashaka arambona ngo ashira ku bitugu arazana. Bwana sifiwe. Anyuza mu magana y'abandi twabanaga mu tubare ngo angeza mu rugo rwiwe. Ndashimira Yesu wankuye mu gasigisi, ndashimira Yesu wankuye mu kanyanga, nararushemera nk'inka y'ikimere, ngira urwoya rutukura imirundira tutumba, nagaza mfunda gutya urutoki hakaba umwobo hagahombanuka nyuma, izuba ryava nkazangira ngo kakujya kugiye gupfa. Nari sigaranye kamambiri tukura yatobotse. Yesu ankuze amaboko akomeye. Mweze Yesu cyubahiro ba. Haleluya! Bibiri navuga Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo turabo yaremye. Ituremeye kuba ba sepake. Ituremeye kuba ba bishop. Yaturemeye kuyobora amaparuwasi Goma. Ngo turabo yaremye avec objectif précis. Nous kuvuga ngo sans contestation. Nous kuvuga. Haleluya! Do salam. Bwana sifiwe. Turaba Imana yaremye bavande. Ngo ituremeye imirimo myiza apane bujumbura muri Kristo Yesu. Ngo ituremeye muri Kristo Yesu. Muri we. Haleluya! Muri we ngo arimo dukorera imirimo myiza yose. Paulo yandikira abakolosayi arababwira ngo nukorere umugendo uko bikwiriye abo mwana mumunezeza muri byose mwera imbuto zikwiriye abihanye. Muzi gitangaza cyabaye abantu bazamenya ko turi barevera bakamenya ko twe tugira nikashekuru bakamenya ko ibyo tuyobora ibigoma tutabarizwa ino hafi ariko batwitegereza ntibamenye ko twakije niba hari ibyago bibaho abantu kumenya ngo ni uriyoboye kandi ni uza wandikira abagiye mwivuga butumwa gashira yikashe niyo bahamagaye ubuyobozi n'uza witaba ariko ikirenzi bareba uyu yarakijwe bagahebura ko naki Bwana sifiwe. Umuka bigoye kuririmba no kuvuga kundi ibintu bigoye ikikora cyumwisha abagabo n'ukwera imbuto z'uwo ntabwo bigoye kuvuga umuka kuririmba no kusirimba no gutaraka kubizisha cyuya Comme avoir. ariko mana yanje we Mana we. ya Salambra. Kwa maneno yako yote utahesabiwa haki. Ulimi wako nena maneno yako na pia unalo mwana watu kama mumeokoka chungeni zenu na muondoe Paulo na Sila ngo bagiye kwisabati Makedonia n'umurwa mukuru w'intara y'Imakedonia ngo baje kwisabato gusenga kuwa gatandatu ngo hari samedi no kuvuga ngo samedi y'abayuda mana hari abagabo abagore ibihumbi imisozi yavuye imyundo ngo akaba umukobwa wuzuye abadayimoni ngo yamavuga ngo ngaba abantu b'Imana bari he ngaba bande d'abord des auxiliaires et très avoir bari he ngaba aba tibaragera hari aba kera bahatambura bari ngo barababwira ngo kandi barababwira inzira y'agakiza barababwira inzira y'ubugingo ni babiri iki kirongo kindi mumfura imbere iyo ni hano abona abadayimoni bari mu mukobwa barimo bamubwira ngo wa mukobwa we hamya abantu b'Imana ni babiri abandi twazikanye abandi
Kone. babiri abantu b'Imana ni Paulo na Sila, ariko Mana yaje we abandi imparanga n'imparanga ya mukristo ngakoraga ibyaha umutima umurega, yanywa kanyanga umutima ukamurega, yadraga umutima ukamurega, yakubita iblaga umutima ukamurega, ariko ngo akongera kwibagirwa vuba vuba. Umunsi umwe ngo anyura imbere y'urusengero, ngo yaza yitambukira muri vitesse, ngo asanga abagore babiri, ngo umutima uhita umubwira ngo wa mugabo we ugira ubwenge, aba bagore barakijijwe iyo bava bakageza, simbazi sinzi wabo niba barabongotse, ariko umutima urambye ngo aba bagore barakijijwe iyo bava bakageza, ngo yumva ko kubwira mu mutima ngo hitamo urupfu cyangwa ubugingo, kizwa niwo munsi wa nyuma cyangwa woro wibagirana, ngo abagore ntacyo bari bamubwiye, ngo yaribwiye ngo aba bagore simbaza ariko iyo bava bakageza. Bavandi Bibiliya avuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya bakabatuka kabakora nabi, ngo nibabona imirimo yanyu ngiza ngo izabatere guhindukirira Imana. Matendo yenu yatawavuta wengine, mahubiri na nyimbo havitatosha, bali mwenendo ulio safi. Ya yo turabura twatongana rukundo twaboneshereje nta parcelle naburanye ariko ukamurakara si wowe kandi akubabara nikikurimo bye ko turashimira dutegereje ko Yesu azaza, dutegereje ko Yesu azaza. Hari kindi wa uyu ni umukwe wacu, Bwana sifi, Amen. lakini dutegereje ko Yesu azaza. Tumaini lingine, tumaini ni kumuona Yesu, tumaini ni kumuona Yesu. Haleluya! Uyu mwana ngo yavuye ahategekwa arasesera ngo ahuruka haba ikigenge, ngo aja mu isi arandavura Mana yo mwijuru, afata ubutunzi bwose arakunama. Icyaha cya gatatu yakoze ngo yafashe ubutunzi bwa Sataruhi ngo abugurana ubusabusa, ngo arabumara bwose uko bwakabaye. Muze mutekereza bavandi, wagiye wuzuye none ubu nyina ugeze umutima uraguhamiriza, wari umunyembaraga, wagiraga inzozi, wagiraga iyerekwa, wagiraga amafuta, wagaze upfukama n'ugiye samana none ubu nyine igitangaza cyarabaye. Abana n'amadamu arabizi kutahirutse gusenga, ni ibi byani ukaza wambaye tukagira ngo bibamo, ariko uwo mubaza uzamubona nimugoroba ugakangurwa n'abana bagiye kuri primaire. Igihe kimwe wabaga mu mbaraga, wabaga mu bihe, none warabitakaje. Bibiliya avuga ngo ibuka watereye ukagwa. Ibuka aho watereye ukagwa ngo ugaruke mu byizere. Aravuga ngo wandike mareka witorera igisabo, umubwira we ngo umugabo wo guhamya Imana we udafite ipfunwe n'isoni, ngo aravuga aya magambo ngo ndakuzi Sarudi we, ngo warahindanyuragwa uracurama wigira ikigenge na mwiza, ariko nzi ko wapfuye uhagaze, ariko ngo muri wowe Sarudi ngo nifitiye abantu bake, ngo barize imyenda yawe, ngo barize kwizera kwawe, ngo abo nibo bazagendana naje ngo ku musozi wanje we. Haleluya! Hari abahungu bakeye hano batazabari ba pornography, hari abahungu bakeye hano batagira ese turi kumwe ba cyane, ikizobuza abantu ntabwo kiri hanze yiwe. Hari abantu bazava mu rusengero ngo ni mubanebwe, muhumure nta makuru y'abanebwe aba, ukuri kw'Imana yamwe. Ikizobuza umuntu usu rusengero abamo, habe nubwo bakubita ingoma mu kabare kicarana n'abafite primus ijana kaba hagati, nta kizamu kanisa rimejenge kajuya mwana, nta mpamvu izobuza kuko ikica umuntu kiri giteretse iruhande rwe, sabo twiriramwe nabo twicaranye. Yesu yaravuze ngo ikica umuntu kiva muri we, ni muri we, ni muri we, ni muri we.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uyu mwana ngo saravuga ngo niba mwambika impeta nimumwake ngo mutume inshuti ngo barakonkoboka barika mu myonga bafata hafi imifurege yose abahinze bose n'abaragiye abakobo haleluya barabaza ngo binjira mu ibirori ambaze ngo impundu ziratangira Biblia yavuze ngo batangira gucuranga ngo abandi batangira kubyina n'umunezero ise Bwana asifiwe ise yari yicaye aha uwari warazimiye uwari warapfuye uzutse ngo yarahi buryo bwase ngo sakaza abanza akamwiyegamiza ngo akamuseta mu gituza cye haleluya mwana wanjye wari papa reka ngende mu bagaragu ni wankwiriye ayi Bwana ngo mu ijuru haba impundu n'umunezero iyo umwe agarukiye umwami Yesu hari ntamu rwenda n'icenda ari kwimwe yarizimiye Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngo mu bihana mangigira gutewe ariko imbabazi za haleluya imbabazi zima ngo zari inyuma yayo mu bihana mangana imyorera ngo zihamagara ngo garuka wantama we garuka mu rugo rwa shobuja garuka mu munezero wa shobuja garuka ara hama garanshuti umungeri mwiza ara hamagara ukuri kw'Imana munsi y'urubanza uzibuka ko nahagaze muri kadesa kwinginga mfite ubwagaga igituza ko kirambya kurwanya kwinginga n'imbabazi zima ko numva ibisa na kanseri binjagata uzibuka ko nakwinginze mvuga ibwagaga zikaza lakini ukuri kw'Imana singenzwa n'itiki biragatsindwa Imana nibona ngenzwa n'itiki izo mpana kuri ngombwa singeneye nimbaza ahantu banafisha garuka wamusubira inyuma we garuka wamusubira inyuma we Imana ntizakurebana igitsure Imana niko yabwiye Yeremiya ngo bwira Abisiraheli ngo nibagaruke sinzabarebana igitsure garuka wamusubira inyuma we garuka Kristo yiteguye kukwakira no garuka wamusubira inyuma we we usubi inyuma we garuka haleluya garuka viyo wagiye uracyari hafi ijwi ryongorera ijwi rihamagara ijwi rirangurura riraguhamagara ngo garukira umukiza tutakaza agaciro wawe tutakaza amahirwe wawe muri mugoroba ngo garukira Yesu wicarane nawe ngo unesha nzamuha kwicarana nanje ngo nkuko nanje nanesheje kicarana na data unesha nzamuha kwicarana nanje naranesheje nicarana na data nica haleluya muzigitangaza Bwana asifiwe narababwiye ngo nijuza wumva nyuma y'abandi uko byagenze n'ubu ngubu niho nkicumva uko byagenze kera nari nzi ngo uyu mwana w'ikirara n'inyagubitwa sinarinze amakuru Bwana asifiwe ugeza umenye ukuri ariko Mana yaje we muzi umwana wasigaye mu rugo niba abandi basigaye mu paruwasi batigeze niba abandi bose batagata kwaje batazabatega hano hanze n'ijoro ari ndaya baritswe n'umuha niba abandi baba mu paruwasi bazabaririmba diskete zose zitanga niba uyu mwana wari wasigaye naho uyu mwana w'ikara nizandaya n'abamwaru bose bari Yesu yarababwiye mu nabo ngo ko bamwita abamwaru abakoresha bikoro n'abamara ngo bazobakana kugira mu bwana bazosabira muzamura ibiganza duheze sicyubahiro
araza asanga umwe ngo aramubwira ngo mwana wanje ngo genda wingira uruzabibu. Umwe ngo aravuga ngo papa ndagiye, ariko kandi ngo aratekereza ngo aravuga ngo aya ibintu byamuzeye n'ibinyabaki ngo yamayanga. Undi ise ngo aramubwira ati genda wingira uruzabibu, ngo abwira ati papa ariko ndanze, ariko nyuma ngo kandi umaze kuboneka sinawupfushije ubusa, ngo nabukoresheje iby'agaciro cyane, ngo naje yarambonekeye ngo meze nk'umwana w'icyenda. Ni ukuvuga ngo nyuma y'abandi muntu mwaze sinarimo, mubagendanye sinarimo, umunsi agaburira abantu sinari pari, azuka sinari pari, kuri Pentecoste sinari pari, ariko ngo naje yarambonekeye we nyuma we ngo nari ngiye Damasiko we. Bwana sifiwe. Zabwe tigeze umukanya, tigeze umuntu ntaserege wasuvuga ngo ye ndakijuruka muri santikuru, ukazana imvi n'ibigori ukanara mu rubunga. Yesu arababwira ngo mwe muzobona ishaka, ngo ndababwira ukuri ko bariya bari hanze, bariya bamwara umugi, ziriya zamaranye ngo zizobatanga kwinjira mu bwami. Abayobozi bari bamwe bipangana na za koruma abandi bameze n'imisaraba n'imigufa, ngo Yesu aranyuriye ariko ukamahagarara na protokole ndende, ngo Yesu araza ntiyari wamenya ko ari ikintu cyahaye, ngo geraho Zakaya. Bwana se ngo aramubwira ngo uruka Zakaya, uyu munsi agakiza karataha muwa, ngo Zakaya akashuka ngo akamupokea kwa furaha, ngo aramuzana mwishiza muyu. Yesu arahaguruka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Baramubwira ngo rega Zakayo we ngo nawe uri umwana wa Ibrahimu, erega nawe uri umwana wa Ibrahimu. Zakayo yari sareka kazi, hari inyigisho zimwe zivuga ngo niwe waje kuba Matiyasi, umwe watsimbuye Yuda muri babigishwa ba Yesu, muri barya 12, ngo ubusonga bwe bugabanunda uwo ni Yuda. Ibyari bimugenewe ngo ntiyabaye kibikwiriye, ahubwo ngo yangazwe ngo apfaturitse, ngo kuko azazira ibikeri 30 muri Yeremiya, ngo ubugabe bw'ubusonga bwe uzicarana na Kristo, ngo abyamburwe bihabwe umuntu wamaze abantu kwiporo, bihabwe umuntu. Bano bose bahagaze abari bavuye Goma n'amakoti yikwiki, arabihorera ngo batangira kwidoga batariko Yesu tumuza wica gahunda. Uzabumva aba bishop baraha ubwiye mwazakayo Yesu we, hey Yesu we, Yesu we, shimwa ko wankijije. Yesu we, Yesu we, shimwa ko wankijije. Hallelujah. Bwana sifi. Ufite abantu basigaye bari mu rugo ngo tetubene kabari y'abajura n'abanyazi, ngo twebwe turi birangirire ngo nagakundi k'abanyamuriro ngo Yesu arakitegereza arababwira ngo bamaraya bari bari mu kabare bafite amaseregeta abakobwa bihomo bari abatoboye habatobora arababwira ngo bazova hanze bishire. Muziki tuma bazinjira se ibone mumva ubutumwa bazahinduka. Naho mwebwe mwaraje ngo murakijijwe guhera mugatanga ukageza Bujumbura ntimuraruka uko mwamye niko ntimuntatu Yesu ndabaza nimwigeze mwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, muri mu rusengero amakorasi yose murazi n'amakorali, ariko ndimwigeze muhinduka. Bibiri avuga mu gitabo cy'Abaroma ngo muhinduke rwose mugize imitima. Hallelujah. Mugize imitima we. Ya Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo kandi ntimukristo bukorera kwirema ibice ngo mwicishe bugufi mu mutima ngo umuntu yibwire ko mugenzi we amuruta we. Babaye abashefu ngo badutwaze ibitabo, nari nanze kera barakinatse ngo bazadutwaza ibitabo gute koma ngo bamwe guhagarara imbere abandi nyuma, ngo araza nyuma ryari ninde wabagize abashefu mu rusengero nta musitari wabo. Kristo niwe musitari, abandi bose turabagaragu b'imbura mu mari, twategetswe gukora ibyo abandi serviteur inutile, nukuvuga ngo turaho
wazagororera abagaragu muri Luka aravuga 12 ngo ahirwa umugaragu databuja ngo ari maso heri mutumwa yule irimo wanga ku mugaragu iyo urimo wanga mutima wambwiye kare ndaha ngo nozamubwira buramo ngo nozanicara hari yatage bazabari kandi ngataha ndashaga kandi kumva narashitse neza mu imbere ni mu mutima uboneye imbere nahatunganye Yesu na Yesu akatungana naho imbere ni igifarisayo ngo bakundaga kuramukirizwa mu maguriro no mayira abiri bambaye imikufa hana makanzu rabi mwigisha bakaba presiye ingunga zikavuga banyura kuri Yesu karaga peti kaza kumva gute daboro kana kaza kagenda ariko nyine wowe urabavuga iki mwamva mwe zisizingwa mwandi ajya mwe umuza mutanga igice cy'icumi cy'isoga inanyira gasogereza na 10 uyu mwana niba bakabiri arababwira mu mutima wanje ngo ntukaje mu nama zanyu zarwihererana ngo Imana ivumu burakari bwanyu ngo numushika ngo nimuzobona gakondo mu Bisirayeli ngo muzopata mwakaye mugira umujinya mugera mu mutema n'ingibitsi zarahise cyayije nimuzobona gakondo niba abantu barabuze gakondo imbere ya Yakobo niba abantu barabuze gakondo kubera umujinya n'uburakari imbere ya Yakobo bazayibona bati imbere y'Imana izi n'ibindi bitagaragaye byahihishe mu mutima we ngiringiri Imana ari yano boy boende tringa sakosa la ringiri atokeza la boy wana sifi yabwiye Yakobo ngo niwe gushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho uri fura yanje ariko ngo ntuhamye hamwe ngo umeze nk'amazi tangera ugira ubanyanyagiye gushanga ntagahungu ngo tuzobona uzoba muto kuri bakuru bawe uzogera n'igihe ufite ngo wakoze iki wuriye uburiri bwaso usambanya nyoko wanyu umugore wanyu ya Rube wamazi we yashanda gutagira n'agahungu tuzobona bari mu nabazo kwiteka wagere kuri Yuda Bwana sifi ngo aravuga ngo arazamutse umwana wawe kai bani ya fokesa la bizangane teleban aravuga ngo aziritisha shindogo be kugiti cy'umuzabibu ngo ntazayire nyirayo shira tarasa ngo ubutware buri ku bitugu byiwe ngo inkota yiwe ntizaze hasi ngo itari maraso y'abanzi Bwana sifi ngo azaragiza amahanga yose icyuma ngo basimbye Yuda atangira kuvuga na Kristo uzavuka byawe na Mariya kurusanzima Tuweze si cyubahiro kai disa andengane teleban desambe yana yuva yago anasomenwa Mariana yumva yango anasomenwa Tuzamuri biganza tuweze si cyubahiro Muziki ni cyango yakoze ngo ateje akaduruvayo mu birori arabivuga niba abandi Yuda yavuze ngo baseserwa ijishwa bazamwe no gutata umudendezo w'abana b'Imana bagize ngo baje kwirubura naho baje kuvuruga itoro rya Kristo ngo araruhase ava mtegere tukubuza kuzura imbaraga ni twe tukubuza kumva Yesu ari mu Haleluya turuzuzwa gufya wigeze ubwirwa amakuru y'ibirori bya Kristo wigeze utumirwa mu birori Haleluya muzi cyaha cyakabiri yakoze ngo yarashegeze mu rugo ngo hamagara umugaragara maze ngo se niki cyabaye mu rugo ngo baramubwira ngo murumuna wawe yagarutse none iso yabaze yatumiye nta wasigaye
bamaze kwinjira mu z'ibirori bakinze muzi cyabaye bwa mbere ngo agira umujinya utarabaho ngo agira umujinya utarabaho na Kristo tubaye mu rusengero abantu n'abanyamujinya wenda kuba n'abanyamujinya yakijijwe n'abanyamujinya ku rwego ntazi muri isi